Sawubona Khunjuliwe, ake sewutende ukhunjulwe noma kungathatha isikhathi lesinganani. Awulingise Josefa, wenda sento lesihle kanzi naye bekangekho esimeni lesikahle aboshiwe. Wabona abantu labanye bakhathatekile. Wase usonzela kubo, ufuna kuva ukuthi angabasita ngani. Wabasita, vele baphumelela, baphuma ejele. Ngaleso sento leso, noma kwaphela iminyaka lemibili, kepha babe sebayamkhumbula, wakhuluma ngaye enkosini. Yendela lomunye umuntu into lenhle letawumenta akukhumbule ngalelinye ilanga. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela kubuyela kuMateyu sahluko 5 verse 43 kuya ku45. Nivile kuthi kwathiwa ubothanza makhelwane wakho, utonze sitha sakho. Kodwa mina ngithi kini, thandzani titha tenu, nibakhulekele labanitingelela kunihlupha. Ngicela ukudwebele lokho. 45. Kuze nitewuba ngemadvodzana eyihlo losezulwini, ngobe yena uphumisa lilanga lakhe kulababi nalabahle, anise imvula yakhe kulabalungile nalabangakalungi. Makukhona isikhathi la wena nami singaba nesiciniseko ukuthi uyathi lamhla ngaze ngamfuta uNkulunkulu, kungesikhathi wendela labakuhluphako, wendela labatitha takho lokuhle. Ngoba la sifunza khona uNkulunkulu uyasitshela uthi yena uyabentela lokuhle bantu ngisho labamhluphako, lababulala abantu bakhe, labahlukubeta abantu bakhe. uNkulunkulu uthi yena uyabentela lokuhle ngekubapha imvula, ngekubapha lilanga, uyabapha nemoya, nemande uyabapha. Konke lokwenta impilo yabo ichubeke uyabapha uNkulunkulu. Ngiko ngithi makunesikhathi la ufute uNkulunkulu khona, kungesikhathi wendela abantu labakuhluphako, labatitha, kepha ubentele lokuhle. Siyaye sithandaze ukuthi Nkosi, akusukwendeka yami inzando, akwendeke yakho. Uyawukhumbula ukuthi leya ntombazana lapha encwadini yamakhosi 2 sahluko 5, insando yayo bekungaba ukuthi Nkosi ngikhulule ngaphasi kwaNamani. Kepha le ntombazana yafuna kubona insando yaNkulunkulu yendeka ngekuthi endele umuntu lohluphe yena, wahlupha nesive sakubo, amendele lokuhle. Le ntombazana le yambona uNkulunkulu kuthi ukhona mbamba, lukholo lwayo lwavuseteleka lwema ngetinyawo ngesikhathi abona Namani abuya aphilile. Yabona le ntombazana ukuthi nembala uNkulunkulu usekhona ka-Israyeli, noma tindonga tibhidlitiwe, kepha uNkulunkulu usekhona ka-Israyeli. Kukholwa kwakho akese ukukhutsate ngalenye indlela kulelanga. Bobani labakuhluphako, ngoba leli vesi lithi ubakhulekele labakutingelela kukuhlupha. Akese ubathathe ilisti yabo nje, noma bathathu noma basihlanu, ubakhulekele labakuhluphako. Bese sinyathelo sesibili uyabuka ukuthi Nkosi, insando yakho yini longamendela kona nangilongihluphako. Ngikutshela ukuthi utawubona uNkulunkulu utawusebenza nawe.
Amen.